I tōna tikanga kua tai ki te wā mata kui o te tau, e huro ai te marea i te harikoa, e ngā hau ai te mā tini i te tō nuitanga o te kirihimete. He oi nā ngā raruraru o hanga o tēnei tau kua kore e pērārawa te pai o te noho a ētahi o tātou. Kei te haere atua hana kōkō ki ētahi. Ko te tikanga ko tēnei te wā o te tau, e harikoa ai te katoa. Engari nā te kikini o te pāhekenga ohaoha ki ngā pūkoro o te marea, kei te whakapaitia ka kotahi rau mano ngā Māori, ka noho mahi kore i tēnei kirihimete. I actually feel quite angry about that because it's a huge group of people who are still living in poverty. Although it was tough for them last year, it's even harder this year. Kua mōhiotia whānuitia ko te Māori te papa o te pāhekenga ohaoha. A ko te otinga, kei te ahu atu te maha o wēnei tāngata ki te City Mission i Tāmaki Makaurau ki te whai oranga. This Christmas I was talking to a woman who was working until she had a baby very recently and her partner was made redundant 8 weeks ago and they've had to move out of their house. Kei te poha katoa ngā wāhi pēnei i te tāngata e ngana ana ki te whai oranga mō rātou. A ka heke te ngākau ki te rongo i ngā taumahatanga kei runga i tēnā i tēnā. Christmas, the kids are home, they're in the fridge a lot more. You know, it doesn't matter how well you manage your money sometimes, there's just not enough. Engari, aha kua te aha, kei reira tonu te rōpū nei ki te tautoko ia rātou e noho pō harana. Yeah, we'll still be here. Aha kua ngā uauatanga, kei te tūmanakohia mā te noho tahi hei whānau, a mā te tautoko i te hapori, ka meri katoa o tātou kirihimete. He tā Gardner, te karere.